тосқойда. Аны едойдыңыз этимнир, но ден сәңәрілер оң қобудығар, кеге аймақ уратыласпат аналлар ден кепсіне сылжар. Көссіттен көттісті, арқаттан тегіне, күн айы кейте бортыдойдығы, ұжорын ұтымын тұтан, әтен сиінін чөк үтте сылжан, өйін санатын тұтан, айылханы тыңнақ әйкеға көбілутар. Өбігілер бүт кәбетілінік білерге кәпсетейні орындық солтығылылара, кейі қандық кәбі кәте сылжара, кәпсетей кәмінгер білілер. Кәп олық бұттығына, бәйдің кебілен сылжар кейі бұлырғы кәм, кәлер кәм, біліңні кәм тыңларын білчі сылжар. Онлық кебетінен болар бір дойдылар бұд, айылхаттан айдардылар народ әмчіде, әйе ұрғыда, юрта мира народтары кәрділанағы, опсыстанды тәрәйін берседиені, саха ынағын таз дойдуға білімдер бел, история білімін қанжыдарды, әбән бұдантай ұлығын бачотта қылықтауға, Саха Республикатын Сибиянин Министерстветін народтар доғырдығылары өйдібінік бәле қағайына, 2001 жылғы Российская Федерация Государственной Думатын хинен ұтылыбыт народный селитель достояния России бүтін Россиятағы конкурсқа народный селитель, народное достояние үрдік аты ұлбыт. Әйе ұрағында юрта мира, народтар икі ардаларынағы обществоны үйреніне. Российская Федерация мақтыл сұрғынан ағадыламыд. Александра Михайловна Григорьева сүйілбе 4 сыл ұсындада таз дойдуға олар бұтын дойдудың тұрғыр үләләбеті кәфстир түгәлі үйінне. Александра Михайловна 2 мүлге, оларда бір циклға 12 сыл. Бұл 2 мүлге ұстата сақалы көріудің ұқтыбаққа қайда үләләбетін істияқпен білияқпен. Бұйыл Александра Михайловна оқы түспін оңғылдынан, сетке түспін сәребейінен, бұл орта дойдуға орайынан түспіде сәтті қарығыр үттенен. Öbüge bütüverağar kepken, sette iyestebinle iyitinden gelir kemi, kerheliyipken. Ola da gelirken madığın oğurur. Alexandra Mikhailovna ayıtımı sette oybunu, bilge, tanka, çılka, ıyaq, oğru, tölgü, ilce sılcar kuttaq sürde. Töhede tas daydılargılardır da öbügelerin ayılgıdın küskü tutan, tas mehi sürenlerge kutun sürün oğutlar bakla, gene ayıbıt ucordların kömölörünen ulu ili oluqturga kahıllan, oluğu sayınlarar iyi kutun. Üyünlererge çoğuhan, törevit saxıdın sirin omuğun tuğa gen, 3 saxa, 4 saxa, orankay saxa ütüye attır, andayduğa attır da kendik bildirdi. Alexandra Mikhailovna törevit saxıdın sirgerkenen ayılgıdın kıttı altıhargar, jonun sirgedin kıttı kössörüger, ata attanman, ulağan ıdıktalar ebede, melci arıldı sılcar. Onunla kini ütü sübetinden salayttaran üleli hamsı sılcar. Бастакы президент Михаил Ильич Николаев Александра Михайловна бейден миссияның тоғыры сылдерден әден тұрар. Бүгінгі жар күн бүтігері ие сетпетін, ұйғытын бұянын, күйігін, бұ ие сет қотынның илжәрі жары. Тәңе Александра Михайловна жа бүгін сағатын жонын қытта көссөр жоры түгенігер бастатан туран жекенеға алас ақтылғанын ұрытын бәләқ онарыды. Зарамняев Степан Иннокентьевич, бұл сақы сөйіті қағына тәрілті заттехника, бұл бүгінгі тәрәхметтер кәлем кені сүйрек көтін үләлі әрілдер кені. Bu Alexandra Mikhailovna terehinin
Manna bucukuzka korku kelen ülediğer kinyaga samay terek boğlar cüvetin bilinleri yapıp bağırabı. Ol kuttuk Androsova Mariya Nikentiyevna finansiz ideler bu bir yıl cügelihen olarak tek küldüğünü de daha önce bu Mariya Nikentiyevna bilgin bu baltın öğrenilen bu ulağın kiyeha cem bu kultura onu bir araya getirirler ki Alexandra Mikhailovna Jonga Hegera tep kömelesten ajim epidetikin olanın bu aykı setime tümsüynü Alexander Protadyazov, Alia Amosova, Nadia Toprina tükömelehagıcallar ona ise bu Pushkin adına biblioteka ülehettere Kıçkına Larisa Inokentiyevna Kırayı öğretirçalar sebediseye Elişkerova Barbara Prokovyevna Sürünür ülehi Şadirina Laura Vasilyevna bu sala ülehide Ondan bu kim Totnamot köyünden, öybülünen bu terehin oğullar Turan den etekpin bağırabın. Endegen Turan bilgin bu tühmekbitin bu oğul onunla eder sazcen tühmekten sağlığı kayın. Alexandra Mikhailovna eben bıdantay, eben sahtörüttär. İyete Hristina Yakovlevna Gorokhova Ostoraz söhükörötçede. Kini tüylünen bitinen bilgelir, içen siyer, otunan mağdan emtir, ayılğını kıtta ısa sitimler emersin ebidehü. Ağata Mikhail Lazarevich Tikhanov Nurba çappadıktan törüttär. Alexandra iyetin Kolbahan, iyetin kıtta kolbahan, bir soğuttan bilgin iki boğulan kaldılar. Alexandra kata iyetin kıtta kolbahan, bir soğuttan bilgin iki boğulan kaldılar. İyetin batıhan bek kırıncı kolak kolak bun. Ol sıccan iyete kayda kanların, emte hatun kayda tutların göre iste ular bun. Istadaha tabak örütüler ülelespil. Bilgin tılı berevit bir döydular tarıgar. Oskolu erdinağıttan küm bugünü deri doğurduğa altığa hıccar istin ihirek doğutturgar. Rısıfısığır Narodnay deputata, Rısıfısığır bir konu sebetin çiliyene, Yatsısığır bir konu sebetin deputata, Sakha Respublika'nın iltümen Gosıdarsı'nın Munyağın deputata, Sakha Respublika'nın Narodnay Suriyachıda Andrei Vasilyevich Kirvashavkinga. Onunla keni olağın artırıgar, pedagogический bilim kandidatıgar, Российской Federatsiya ütüler uçurtalıgar, Rısıfısığır öğreğaritin tülgünügar, eben budan da uluğun başokta olaqtağır, Arazaliya Serafimovna Kirvashavkinaga. Pожалуйста, bir de yıllardır. Kıymetli varlıklar, bilgi sakavatların bildiğine boyundan çoğulan kutu takırı soruyona bilinin evvel vatandaşı ruha sağlayıp tutuktu ortak kayıtlarına Alexandra Mikhailovna Velikiydi. Beni bu argağda korklarına gidip bulduk olurum. Hüddardan bakın, araskan salak, bir dola hanlarlarını üyler. Bu ulğat çabuklarıyla, o bütçe ile baktın, banda vartıklar, çakçı, kim, derin kişiler olan, onunla öğüne sanakınan, burada kömek kiriyle, 90 tane kirden tane Allah tutmadı, onun zemanı diyeli Alexandra Mikhailovna boğular. Aleyhinin onlara huvvetin evliliğin bilgileri antak ol bakarak amanda sözleri gösteriyor ki bu sakavat sürüykelen bu bilgini balıklar koyulan mantık kadar yani vida olarak Türkler işleyin. Alexander Mikhailovna o ahattan daha üleyin kışanete.
Yesa osporaga asara kene tuttu. Eti osporaga muyaraga mohaga muyaraga ora baatche kamda katakada bata thong kaptaya okura erin osporaga dikra daha şöyle Türkiye'de yine program osporaga dikra kene kostamaran uddu cevabı ödete. Bu Alexandra ayasku hamur bu zaki है sangat katakan atau lahat meringge aku bahat jahla sudah sedikit sedang ini onu sedikit dari kenalan abanda Allah yoksa kurak kapıstı bitikan Alexandra kadar bar olan kene meysin direktörün sudah jahonuk karayan Naravan juga asaran terbite. Oh, itu betul betul dekat kesana tak ini. Kalau ada sahaja masalah hendak ini, sudah jauh tak. Kita hendak masalah betul betul melihat. Orang sampai kehidupan dengan sudah harus doa. Ulukan sudah tak ini. Orang sudah urusnya kita. Alexander Karenan. Çünkü tavarızda bir de dolapı, ben bayılıp arada sevgine öyle kadar aptıklar edenler, Respublika ayaklarına vatanlar oklarına atlattıra, bilden tarafında da ve vatan terörünün oturmasından, instruktan bu Bulgar Birliği'nin geçici müstenlik evrediliği bir kubulle aşağıya kalırlar. Kita kurang ini akan terjadi. Ini kata orang berbudi ini, orang yang apa sedikit orang bayi juga serba ada pohon unggul kemudian kini kata berbudi, kemudian ben ayarlar tuhuna bu kalamasında Andrei Krusakras tворчество весьма писателя İtkene okuduklar Nikolay Nikolaevich Tavrokov onu bana Borisovna okura kalan Madagaskar'a bağlar. Bana bu iki negar aktarıkta onu tanıdık böyle gören kadar tanıdığına kendinden indikasyon dak setileri kuyunu setiğini ona zorluğu bağıran bana bir onu asakta anasap kahan kayda takana kaha para ben türevi sakındırıgan hele soran boyunca iyi baravu bakana bakın tabii onu başka manada tutturavır. Ol altonsuzlarga iti sakırır otospolata ete. Alexandra ol sana 5 klas görünür, menaksus klas görünür. Bu Oskolavut'tan bir ihtiyaç var. Bazı okuduk, İdetili'den okuduk. Direktör Vinokurov Timofey Alexeyevich Sübdel Şugay sana süreli kitler bitti skola. Onunla birlikte oğul beydin sayınlarıydı. O skola bit samız sana tutumdan ilbide o yılda onunla uçutallarından toluru kaçırırlar edi. Onunla uçutallar bu sahasının Çin rayonlarından geleretiler. Onunla Rusya Çin korktarıktan uçakırdıklara gelen mehini derdi ettik uçaklılar öğrettikleri. Askulavut uğraştı ete. Ona anacak bir doğu 4 yılda uğraşı var. Bu kadar
Mangla gitmen direktör bir turur burada. Eskalet dönen onu sayınlar sportifnak seksiyeler. Ülenden iti oldu da. Sana masterskoy terilden oğlatlar, uhanallar. Kırgızlar isteneldiler. Aşk uhanallar. Çoğunluk barıp kanıska barıdıgar. Temizden yürü akıtta öyle var burada. Bu manna müzik uçurdalar. Dünkü ırı uçurdalar tosluğundaydı. Menden haber olağana Aleksandra bu bayan öğrenmede. Kini naha müzikanı taptır, ırığını taptır, bayan oluşuşkaydı vardı. Jadi yukolabur Moskva harus takutna, kandangnya bahkan kabar takutna Alexandra Mikhailovna, menguruya musukamat bayanına kini oynuyorlar bolar. Çoğunluk kini aktifnay kadisiyalar ki barıtıgar var. Üniversitet kemiyebegi bir öğrenmek. Hep 20 yıllarda истории ona общество ведения учителlara oldu. O kendinden millen durar. Tuğka minoskola, fotoskolarga hürbet. Cahil ülelerdim. Kilimanla onluk ülelerde saydı bu da. O kendilerge Aleksandra Mikhailovna. Ondan Moskva bir kem olur bu. Olanla birlikte Aleksandra Mikhailovna medisina, народная медицина на Гереде, он институт куда, медицинский институт куда, Леле. Мен болғана институт национальных проблем образования билем олғыларға. Онан бірге ұлытын ұлықтығар алтыған кәлдебі. Бұл Боровской предметтері кәлдәді. Бірге Москва қандық бағара транспортынан бараңыздақ күніне. Бұл кенің өлді бұл кейіні көрер онына. Эбехәт билетрәле бустан тахсан ол киһинникини сугыл көмө берен атагат көрдагына жабитте барабыт. Эбетен метрога булдагына хансын кийбе булда офтор киһелбек булар. Жонно кинел бектек жону абырабыта Александра Михайловна. Эбехәт көмө орып барат. Отто поликлиникага кийдек чамалда кини булырыя doktor kuşet kahvede burada. Beden terzi burada. Onu aktivnayı tuğdanın kini kören var. Barıtıkat barı onunla joğuzda. Onu indindiki. Onun için yılsı videoların bu var. O yıllarından jarıktanar. Daha köyün tuharı yıllarda lozelbek. Olur bildiğiniz tuğ var. Sağanağada onun da yapılanlar. Mora köyle dinen teh itisakırırga var emiye. Urukka tüverkin olur. Tahttan kattan da kömete hoğ. Beytin beyte omastu bütkehi. Kendi yıllar kattan uluhan dereceleri kütleleri. Onun da köme var buldu. Ondaki niha kömeli yok. Bir süreçlerini kapsayabilirim. Moskva ve Yalob'da kutuna Alexey Firodonov Şişigin Moskova'dan geldi ara. Şimdi bana Allah'ın özü but sanata böyle olan kaldı. Hasiyette sefer çiğken simiti hebit. Onun kina tarafı bu. Diyorlar Alexandra Mikhailovna da sırasında da bana kanıtılan kesti. İlilerin haklarım bana kanıtı. Kören tuttuğuna kihibit olup biri kören tuttuğuna çöğey oldu, sanata falan kaldı. Yoğunluk kömenlikini navut metodundan kuhukun yoğun kere kömeni onur ödüyor. Onun bulduğunda birisi Alexandra Mikhailovna naha kayıp bittiğinden Allah'ın yürüdüğü
Kini xabaxanın maqtanabı. Ona kelep döktübe mannak çekirnik sergahtik sizlerger bağlanır ve bir hastanlarına da maqta bariba. Александра Михайловна эти баянына ойнурун, баян тыгын истерин олус сөбүлүр денеттилер. Дегенеха билген дего алыптах баян ырытынан Заровняев Степан Лукентьевич музыкальный ардатын берер. Şimdi Alexandra Mihайловна Türevdius Kevin Sahan Siriyer bugünlere gelen Hüddar Hüseyin'deki Sibiye salgının yeni bir mağlı yolun tergedin kırkta köşeye tepkiden bir sütten verebil. Körürün kurduk bu yola almak ekibinde bu eder bu çakçılarını Hüddar Kırıkta canım herken onu eden duran bölümü hükümanı köyde bir hemeye ayak tabanlar beğenip müzikaline aranda bir tenderge anlamında. İlim Allah imin sunan etti halkın etti yok hamsan ömü sunan gülürdü on yuda üçü gayyan aslar üçü gayyan aslar. Kodu Allah koyun sapan koyun da yüzde arkanıran arınan ardı son geldi de gücü göyen aslar gücü göyen aslar. Gülüm olsan güvene oyan, güvene güle silpida. Vanım onan faydan, koçloran darpıda. Üçü geyen aslar, üçü geyen aslar, üçü geyen aslan. Evet. Степан Никитич, Сапирга, Сафанан, Нагазаричи, Сафанан Хайкачиса. Şimdi barda sağ sahada senaryodan var ya. Senaryodan var ya barda. Ben iyi yapacağım. İyi bakar o senaryo. Bir yaklaşacaktı. Bu anda Vasily Bulman'ın Sapirga, Binokurot'un bir şirketinden çok var arttırma tutuyorlar. Arttırma Sapir evvel tutuyor bir kadar. Sabah spor tutulduğunda onun sonra gittiler. Onun içerisinde bu Sapir Osman'ın oğulları anlattıkları yaran belirliyorlar. Onunla kuruluşları spesifik olarak yapıyorlar. Özellikle bir de bu Binokurot'un bir şirket anlamında pinyaka. Oğlum bu annemiz tümen orbu tiyetin bunu enerjette kadar gibi. Bunun Министерство просвещения Якутии, даже России, даже ученые посылки дорогдан, результаты тяхтар бастакынан, ekranın bu kirpiyesi kanalında skver alabilir ya ciddiye. Onda bir bastak bir sınıfta bir değildir. Onda programa giderken onda bir var kalem var. Onu bir kadar. Андрей Васильевич Кирошавкин редакциясынан Пелагея Егоровна Горохова
Cükeymin suhumun anlanın aktığı kinigetiger biriler sorunalız. Prokopy Çugar tığcı 916 sıllarka soruyu bu bilgi soru kız nürkün aktıdıktan bırakardan ağa Razali Igorovna Lьвова. Александра Михайловна, Kinahan yönetmenlerge meclistamay gittan gören serin böyle maygıdın serin bazı bilmanlık öyküler ve neki tutanlık video halan canlarga onda bu girip Prokopychukar Alexander Mikhailovna'nın süder isti daha şöyle kadar lapar aktörü bu ondan kırabilik bu hatta bilginler yaptı mana ulan beraber yemekleri yedi. Tak, min pilih ambasador seperti ini. Oh itu, oktober kasih dia legar setiap sekretari dan jadi komunis orang kini tiga komunis juga dia. Sebelum kita lihat arah ini hari ini, ona jual batik kan dia untuk buat kita. Di situ mereka yang bahaya karena terus yang asik kerja, pasti kerja kahabaran untuk buat. Min macam apa kerja tu orang. Çok konuşkay arı olu bana bakın girle çok konuşkay arı diye cevap gibi tahtaya noran bana cevap bandık çok çetamara bandık kireçler yani yaman duvar altına bile bitti onu bir cevap bile içtiğe yakabı da bitti yaka o jadi yang sangat gani bir bakan ümürden kireç tasarcanı astanlar gına ömür sarap gülen bir gülen Mandık canı anan bilen dalarlar, okku bilen etende dersere diye. Sana Allah öyle bilen tasıdık, ondan bari kuncılar anıstanayı. Şura kunduk çünkü tuttular, kırılar, baymaydılar, can berceden olan bir kişire. Öğrenen kalan anı ahargın nağayı. Soğuk detten atını ben daha sürekli umutsuvat maskalar, zırtlar uskurduk, adı tuğretiyen olarak olanlara. Ocağın her şuranın hanakelerim şura kurduk çocuklar kadar attılar dan baran yıldan hiç pedamdan dan coba böyle kadar ki taksarene diye şey vardı gitti ömeydi soruya gitti. Hep şuranın çoktan tabi gören joda kıtta biraga sevgililer salayır biraga ümideni yatırıp ederdi. Bu galeride olarak bu binden böyle elin batıyan arasındırına göre yerler ederler. O tür çocuklarına işte çocuklar evlerde diye bir ganam kılıgan zelerde gibi tonna beşer yayında olan kurbidilen mümkünlerge kapta komutum horoğat subu köhen kelimbaran içinde komskradan yara ardıgar buladan tohtesna hacı kançılılar hundat gidiyeler yagay kapta göstübütük bu oltu karıcır bu şurada mandık değil dolayı şura şivo denteratı birlikte lahantan saratın tühende kırak kalkattan kalkamurut var kanlar var ama ardas kütüğüne eyle ıralalar örüyü kiri tohuru dövleler girekler veren mitiliyasını dahtiler rahat gördü görüyor ondan kine çukar bileler de ben yapıyorum kamalı kayın çukar kamalı tohurular utan gösterleri her bile istedik istedik diğer Allah şubeti kepide duydum canah çukardır yiğitlerin tuğunan biliyin dağına aslına aktar boluklardır Hapun ciletlere sorulan hiçbir sorunun hiç bedaren, İliye takılıyorası yaşura, bu edebiyetin Gustav Nadat'ına Jokuska'ya gelehitler. Soyunu tülbatağın, görüyor federasyonu bahartıran, öster bir kuruluğun, üst giyle bu mağa verimleriyle bütün bir kamaz daha hediyelenen göndelikler. Ancak halde, o can serge kadın ağan yer, baharar ulakam Jordağa demiş. Anlayacak sana karanlıkta bunlara bir cevabı kuruyut. Bir de eden komünistler kullanılan toplayıcı kadar istedi. Jaga bitten ilinan eğlen arastom diye geçerler ki olur sohutta. Sohoyan onu terpadik. Sohoyan beğenbollara mintakını veren ilah kergen deden uantan taksısıl olarak hatadır. Suha sasbu kotrargınım. Ona
Oto'nun diyen tuğ kale, erzonu hıllahı dalda diyerini nakamıyor. Tuğ var tökdüleri, töküleri, ülelerin kapnatları, ölümden beyver, tuğ var tuğallağa kaptırdı. Yönahın ırkındağını onu gösteriyor diyen değildir. Geldik diye bir şey var. Ondan geçer. Yang bu znаю общество командировкадан фото бараткарин. Оны тыйыкта жол знаю общество корреспондент болдакана командировкадан бар болдакана лекция, доклад тогана сценарий болгар болду деп жебатыга келдиктер. Оны кыйбата болду дигипти. Mesela hatırlayabilirler tahtalarga kömüşken durabın, ondubun teriden kandidatske bilyonları sağ kallar, gergenlikten bılır güya havası vakka, cılgın tümünde baradım, deneme, gücü vakitten gelsin. Ottanca suğuna, o şöyle bulur bakan, bilgin dağlı kağlar iktu diyen tuğka dağlı erecesi diyebilir. Onu tiyamanın duduru yang bıçaktağım diye, bilgin kimden batak tiyamatın kondela hıncabın, ekpetağı diye yan, kayağın da bulan gömüşken barak diye yan. En bilgin tılın merak tılga hıncır kiye tanağın yetişiyor vakitlik. Onu diye yukarı geçti korkut. Ottan su vakay ketken sürdüğüne gündüketen harbutun diye. İki kuvvet geleceğim diyelim doğru. Nada kullanı üfedağının etkilediği diye. Buat gitu-gitu. Kata jaket bir orang yang atau orang kalem bu belikan bu jaktalar pasti kesias dari alam Allah mustahkam dan dapat jawabin bulan tubuh kemuliaan jadi dia. Dia juga juga nadalah yang dia takkan kemesti. Buat Allah dia. O suri tutar sura anak-anak tak kerjik tak anak eder iskoban bidin. O sürü tutar şuura anahana takar. Kırcık da ana eder üst kovan bilde bu kadar çeker istedik. Başlarken ketken taksı bütün diye onu sen araştırıp bitti. Jadi kita kasih sesuatu dengan orang itu berbiar dengan surau itu pun saya kerja distribut. Biasa kalau kalau saya tidak budi bayam dia bola. Kayak jangan nonton doa. Paham bola kan Moskva öyle de Moskva'da da öyle de. O çoğu bir şahıs giroya Stepanka idi en süba ama buldum. Müdürçiliklerini bir de doğar. Anne beyam diplomlar cid buldum. Ondan hem ciddilerini kılar sarmışka kadar komerhum zulgay kariyesiye kadar kadar aktamıza gayet bir şubadık devre haber etmektedir. Ondan eder Cemil onlara soğutak usulüsenleri bir de bedağım diye bir rahat diye bir tasarruf diye bir kandidat kedin köpüskeri ağaçın cevap ondan olarak şüpheli diye bir uçuğun hep olun diye bedağım diyor. Anne kiligat dağısında onun navukandan sevilenen navu temçiler oldu. Diplom, Karabahar, biyoterapi sakalı gidiği cevap olgu emcik yakan nadalar verak urus büyük bir baktım diye. Aham terden bibedim, iyem terden jarık omostuklara kas duyağı diye var, dokta yürüyoruz nuğa yapmadığı bette Jadi hingga murah waktu. Ono begini juga sih batu kulipat. Jadi kerja hingga murah waktu ini begini tidak ada sejak baktulan yener tuh pendaki. Khusus nyugun baraksan. Miklu kama kelai atunan etnologi, ona antropologi, institut luar misga biologi aspek Народного проживания в Якутии 17-20 веков я мара кандидатская комиссия и дилята комиссия антрополог ученый атом куллади dia hedang dari Moskva kini tahap aras tahun am dari simposium negeri justru nalar kelas terong lalu tercipta Rusia asosiasi olahraga BJT atau soal am dan terkata Jono mandi dari haji dari rahat terselang serun kayaan lokal kileran segeralah min sanabar edak jul dan hamjin dari edak kuri jono gar sekik juga Tuhala tarih ösebir düzgü bahak dönen belgeler kılıran sizler. Üst gideni sedde tutan göre göndemdaksın. Settek iya kategori soğuk bileler kamlaslar. Dorhanlar atı doğru düzgü doğru hayvan. Gıdamlar sanalar hız nükurmur. Maygılar manada müciyede kovur. Kamına da dibidim tükenmediğinin daha sağırılacaklar. Desen siyaymak isterim ümür uzunlara sıcağına kadar beyde tutmak gerek yapacak olmasak söyleyet. Bunu her şeyde kutu hiç doğru süsü doğan asılla propobi juga. Dedi.
Билигин Александра Михайловна Братыгар, Рожин Лазер Михайлович кытылы береді. Александра Михайловна кытта екен бір ағалақты. Мушура, Игилами, Пасадура, Игилем, Гутукидак, Хирамой, Путасох, Натугун, Туатин, Атана, Фрекер, Итигиньяка, Бирхама, еще качество болар. Кинетер боллакна, Нижимантак, Ортасан, Лапа, Марат, Омусвети, Омузу, Сарбагия, Гудда, Устукан, Кинет, Киевудна, Посумон, Сапелу, Кистам, Катария, Якумараган. Онна кини бейли харга бирхам локонгабарнан бейли бомбута Корейна хилят bahara Moskwa ka Moskwa buta onne milkar kane okotong tawaran kini jetigar pos koloron anon na mantay kan tiyagar kamala mukanda ka ran turata ori milje kan wata dinge mukanda ka isi bermakna nabar dia cuma itu ada yang menjaga kan nontonan biar mana baju ni jelas kita dah jatuh jatuh jangan tak sakit lah cuma Александра Михайловна Жокускай Коракка 1969 74 жылдарда обком партияға секретарь Мушинсканан үлелері. Облыстар партийный салаятчылары кытта Гавриил Иосифович Черяевы, Иван Афанасьевич Матвеевы, Николай Васильевич Шадриновы, Георгий Иванович Зверевы, Людмила Спиридоновна Григорьевна, Христофор Афанасьевич Савиновы, Михаил Егорович Лукины, Петр Кононович Сидоровы, Егор Петрович Пестряковы, кытта бирге алтыган үлелер келлерден билини ылбыдын элбэх ылбыдын ден белетир. Жылын кайдак толорорга, кайдак ахыптан урарга вермедим ден мактана саныр. Билигин Александра Михайловна хүбөт сыл устата үлеләбит үлетит туһунан ағын эйтиннери айгы ситиме офсысыны түмсүй салаячыта Александр Протодиаконов. Günden bu Gavutlar Tüngeyeka, Alexander Mikhailovna Gatabilsen, Oğuz Tüngeyler, Soğan, Manık, John Bey, Hakacılığa bağlar evitten aslında bu liniyaka bu Bödüetsel Yigar Alexander Mikhailovna kanlı böyleler olmadı kılgastık eden ağırdı. Александра Михайловна является президентом Международной общественной организации «Юрта мира». Деятельность организации охватывает большой спектр вопросов, касающихся коренных народов Арктики и Якутии. Эти вопросы экологии, здоровья, интеллектуальной собственности, экономического развития и культуры. Александра Михайловна является постоянным членом форума коренных народов мира в Организации Объединенных Наций. В 2003 году в составе рабочей группы ООН по коренным народам мира выступила с докладом в заседании форума Конвенции по биологическому разнообразию. Александра Михайловна является автором 24-й статьи Декларации коренных народов ООН, в которой говорится о том, что коренные народы имеют право на свою традиционную медицину и сохранение своей практики врачевания, включая сохранение важнейших лекарственных растений, животных и минералов. Лица, принадлежащие коренным народам, также имеют право на доступ без какой бы то ни было дискриминации ко всем видам социального и медицинского обслуживания. Александра Михайловна много сил вложила в создание музея «Юрта мира» имени Элса Стомата-Паолу при постоянном форуме ООН в селе Кабардине Абыйского улуса Республики Саха-Якутия. Музей открыт 18 февраля 2010 года. Цель создания музея направлена на пропаганду культуры родного края и коренных народов Севера на международном уровне. Это самый северный музей в Российской Федерации. В нем отражена жизнь, быт, культура коренных многочисленных народов Арктики, где главной задачей является сохранение и развитие малочисленных коренных народов Арктики,
что особенно важно в условиях глобализации, сохранения этносов, гарантия гармоничного развития общества. 21 апреля 2010 года презентовала музей в штаб-квартире ООН в рамках форума коренных народов мира, где были показаны культура и бытовые особенности народов Северной Арктики. Александра Михайловна открыла новый лечебный источник озера Мора в поселке Жаргалах Авено-Бакунтайского улуса в 1997 году. Сделан полный химический анализ воды и физико-химический анализ грязи в научно-производственном объединении напитков и минеральных вод. В 2021 году лауреат национального конкурса «Народная медицина. Достояние России» в номинации «Народный целитель. Народное достояние». Автор 10 монографий по народной медицине Якутии, Сибири и Дальнего Востока. Научная работа диссертации привлекла внимание ученых, и Академией наук была опубликована вторая монография Александры Михайловны «Народное врачевание якутов в 17-20 веках». Александра Михайловна добилась получения дополнительной квоты в 2004 году на участие в Паралимпийских играх в Афинах Анастасии Диодоровой и Владимира Волынца в 2008 году на участие в качестве резервиста в Паралимпийских играх в Пекине. Получила благодарственное письмо министра спорта Российской Федерации Мутко Виталия Леонтьевича за содействие и поддержку развития спорта среди малочисленных народов Севера. Также она является инициатором проведения Олимпийских игр коренных народов мира. В 2015 году в бразильском городе Палмас состоялись первые всемирные спортивные игры коренных народов мира, в 2017 году в Канаде. Александра Михайловна выпустила книгу «Самородок. Полюс холода». Это личный вклад в продвижение интересов республики за пределами Российской Федерации, формирование положительного образа Якутии в мире, продвижение достижений культуры языка, спорта, науки, медицины народов Республики Саха в мире. Книга исторического плана посвящена жизни, общественной, политической и научной деятельности известного антрополога, кандидата исторических наук Григорьевой, автора многих научных монографий и востребованных научных, исторических и общественно-политических научных статей. Книга построена по биографическому принципу и состоит из введения о происхождении и антропологии якутов, автор, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экологической генетики, медико-генетического центра Российской академии наук Спицын Виктор Алексеевич. 6 глав, посвященных Александре Михайловне Григорьевой, а также приложения, включающие фотографии, документы, письма, архивные и другие материалы. Книга предназначена для широкого круга читателей в России и за рубежом, студентов, этнографов, антропологов и историков. В 2016 году выступила на 15-й сессии ООН по вопросам коренных народов мира с докладом «Якутский скот. Бесценное генетическое наследие будущего человеческой цивилизации». Доказала, что коровы, найденные в острове Чириков, Аляски, имеют гены якутской породы. По инициативе Александры Михайловны в 2019 году якутскую породу коров впервые привезли в Москву на агропромышленную выставку «Золотая осень». Посодействовала строительству современного коровника в поселке Саккырыр Авено-Бутантайского национального района. В 1766 году русско-американской экспедиции, возглавляемой русским мореплавателем Алексеем Ильичем Чириковым, был открыт остров, на котором сохранилась популяция якутского скота. В связи с этим построенному животноводческому комплексу якутского рогатого скота Авено-Бутантайском улусе присвоено имя Алексея Ильича Чирикова. Так, и позвольте зачитать письмо заслуженного ветеринарного врача Республики Саха-Якутия Попова Станислава Романовича для привлечения внимания к сохранению уникального породы скота. Как привлечь внимание мировой общественности к исчезающей уникальной породе скота? Для этого нужен был достаточно пробивной человек, обладающий незаурядной энергией, с настойчивым характером
имеющий вес в мировых научных кругах. И такого человека я нашел. Это Александра Михайловна Григорьева. Родом из Эвено-Бонатайского улуса, она уловила суть проблемы и быстро взялась за дело. За короткое время установила связь с учеными-генетиками ведущих стран. В числе этих ученых американец Майкл Маклейн, изучивший генетики коров острова Чирикова, финн Юха Кантанин, непосредственно занимающийся изучением генетики якутского скота, ученый-социолог доктор Флориан Штамлер Лапландского университета, зав. Лаборатории Янис Попов Руслан Гаврилович, куратор по научной части якутского скота Заровняев Степан Иннокентьевич, ученый-генетик Чамчоева Николая Диана Васильевна. Патриотка якутского скота, в свое время добившаяся государственной поддержки для якутского скота. За поразительно короткое время, всего за 1,5 месяца, Александра Михайловна с присущей ей энергией сумела собрать исчерпывающий материал о якутском скоте, да еще какой. С этим материалом она сумела выступить с высокой трибуны ООН на 15-м ежегодном форуме коренных народов мира в Нью-Йорке. Сообщением о уникальной породе якутского скота ее выступление было внесено в резолюцию ООН о принятии мер по сохранению якутского скота и об охране и использовании генофонда якутского скота. Благодаря этому оказали поддержку в строительстве современного коровника в поселке Сакырыр Эвено-Бонатайского национального района. Вот если вкратце сказать, еще можно было бы продолжить, у меня несколько листов, но я думаю, на этом, да, вот, поблагодарим нашу Александру Михайловну с этими великими достижениями. Милиция почетных ветерана Иван Евсеевич Варламов Эрадали келді. Басыллах Александра Михайловнаны бүгінгі үйеріләқ түрісінен дойдуға кәмпікіден ететігістігінге ғаттанан тұран қатынлар сайын түгілдерден. Валерий Ивановна Валерьевна. Bilgin, Tılı Berebin,
атомный промышленность ветераныгар, техническая наука кандидатыгар, Куддабан экологической ноосферной проект авторыгар Игорь Егорович Максимовга. Бүгін биылдекке көтіне болды. Сақалаттан бір телевидение береді, удивительные люди ден нар, әбілік передача. Ол бір сақа күннан дөрөя бұтиян кәлді. Мені биографиясын аңсырейді. Мен кеннегітті алтыс көтіміратта беге опсайдан тас сақалары представляйдығын мен беледі мете 3 точканы. 1 точка это мен Россия кенегер Новосибирская корак колор бұтым алтауым есі болды опсайдан. Ақайраттан бар бұтым. Онан мен Россия тас сақалары представляйды самый активный великая. И кейнен белдетемді Лариса Риясовна Кулаковская, кені Сербиялар, кені ха времен толсылақ Болгария, Сербиялар, Кулаковская дүйістірор бұқпыт кеннегітті постоянно связьтяппын. Оттон үсігінен белдетемді Александра Михайловна Григорьевна, кені олық ұғылытчу ütüler, ömürler болар, бейге ütüler бітен активит народная дипломатия. Бей сақабыт сирен культуратын, духовнағын, барытын өрікі дағын тас сілгелдерелік болақ бұтына, кені үті үйлені тағарда аң дойды тағымыға. Онны белетеметі бұл международная общественная организация Юрта мира зарегистрирована при постоянном комитете коренных малых народов мира при ООН. Онын связьтан Александра Михайловна Сылая гөмі ертиен онны жезир көртүгер. Мен оны бартын білебін, онны кіне үлетін далағынан ағылбақ көріннәқ. Onun men ösü biri demete bugün aktan ağıttılar. Moskva bulduk. Stolitsağa bir ulahan akademический институт üleyde kine toğundan sığlar monografiya ağırdı. Onu bugün ağınlar tundura kıyın toğundan. Samaroda polisa ola dediğim bugün ağınlar. Ol kinegine men ulahanlık söbilen ağıttım. Onunla ol kinege toğundan men kın kayıkı bağlı bütün bağlıqdı. Onunla kötük tağını kirkiyen tuttar. Üsüğünden ben belediyekin bağlamın opsiyonun bir tatsı sirkeli sahalar. Onunla bu Türevit Respublikası'nın kıtta bekkeden uğanlı göçespek bir. Bu ağırlara bu. Ben Конгресс народов в общем, живущих, в общем, якутян, живущих за пределами Республики Лопутаманна, при Министерстве внешних связей. Волкугнан был главный книга такой отчет. Чуть-чуть глава такой книга не годим. Он новый конгресс, он надо алая строка бита хата сказал. Вот такое отношение характеризует в целом отношение Республики к нам, представителям Республики Саха, которая представляет народную дипломатию. Он именно теперь этапом баром, то он это не берет темрата, Александра Михайловна типа пролога. Рекодор, мен пенитегерин эйохтым баром. Он на билет тураш. Александра Михайловна куттугат багын он куттили тассахалак гаху. Kini olur elbette yönetler, setiyeler, tabi bu neydi? На сессии Организации Объединенных Наций уже Ассада выступает, да, документная кредитля, эти люди барда лохан белениттен сетеиттен тассар.
Onun men Alexander Mihайловна bu manna bilgi kana kasıp bilecekti. Bilgi kasıp Allah tübette bu konuştuk. İkisten kasıp Sakarya bilgi de Moskva'da kasıp Novosibirsk'te bir yakada kasıp Alexander Mihайловна bu işe duruşacağım çünkü para keler. Onun kalan bana cevabı olarak гражданка мира. Да, оларын eder. Sebebim manillerimi bütettim. Tabii ki kanlı varabım, Moskva varabım, New York'a varabım, Hakameli'ye varabım, evde gönder oldu, bir sene para tutar. Şimdi onun diğer dalağından böyle, onunla maykırda, binen tururken tahttan kodakkan hadi kolomatiyanı tutuspan. Böyle onun vakitlerine, şimdi sanatın vok bahçedir. Toyun kodun olmadı, süslü bir yerin saya. Onun kendini naha devlette, naha atın onun madden de oldular. Kendi yılatının sınırı yakaladı. Kendi yılatının sınırı atakta kendi konduk üddü galiba. Öyle diye ağlayak. Onun dedi, ağayak partisinin belirler duramı Alexander Mihайловна Kanadalarında bir ülke bilim olur, sübbe bir sürü belediyip bilim. Yani elde de bir kişi birine kalbekini böyle, onun en sübbe bir sürü sahab olan beyni oğul daha bir mahtanan duran, beni yaha bari mede salgı şiddiğini onda ben kıldığının eterbinden kut davanları görüyor. Bilgi anduyduğu eğeni sitiyet bir doğu var. Bilgin tulu biyemin Sakar Respublika'nın Ültümen Gosudaristan'ın Munyağın Novuku onunla Öğren Komitetin Presidentiliğe, Narod Deputatıga Antonina Afanasyevna Grigoryevaga. Alexandra Mihайловна bu Jorokun Müneney'in Narod Deputatlarına akıttan, onunla yurbalar aktarıttı. Önemli bir ayın yılaklık olur, onun müdele naskıtın, onun ititik istenlik ehaddelibin. Onunla iki tügeni belirtekten bağırabın bu Alexandra Mihайловна naukağa sahıran baran bihan üst sahıgar geldi. Men politika geldim kurduk. Ol da bollar bu kendine Moskva kurduk hepge ulhan şoneler kıttaldıhan onunla öğrenen, onunla kömüske. Pantahanan bu İlkihinen belirtekten bağırabın kini bu tasvirge kitik hakaları arttatan bu yurtta miraden böyle konsepsiyalar bu ülelihicir onun kitik bu manlık общественный деятельler var olduklarına kahanerep gibi eyle kallarına olukku tiyek bitten ras kallarına tiyek bitten erene hanıbın üsühünen достояние Россия'den nauka премиятыгар Tüspüt hakalattan kini oğutuq min biletminen. Onun kini oluğa uğradı, onunla bete kollar ister, çağılkay oluqtaq ki onun innikitin dağını mandık ayar tutahırık diyen bağıran duran. Bu toponimika benim durursan bu группа лелерде ученые окна прославят тонимов Республики Саха-Якутия, ден населенные пункты деньгердәге кенгене хемей беләкбин, онна бу биге комитет грамотатын берет көңүлләр за популяризацию традиций народа Саха и весомый вклад в развитие исторической науки в Республике Саха-Якутия и в Российской Федерации награждается Григорьева Александра Михайловна. Oldu bunlar otun bu Türkiye'nin bugünlerge dolurun ilk tümen spikera благодарна hızlısı tutuğa barın gibi. Серебряный знакта. Bilgin omunnak komstığından jürüden anyola Natalia Zaramnyayeva.
Maya Prokopyevnaga. Улахан Жаков Суджанлара Гороховтар кең аймақтар аттарыттан эбәмыдынды. Sen şurada geldiğine. Men bugün bu nalakın tezgahı manna ağam kıta bir götürevdi. Obaylar bu bir götürevdi benim obayım kıta ona. Yürüne aymaktar bu değil. Bağırdı turan götürevdi. Ulakan Jacob Sujanlara. Min kos Jacob bu teşhura yerinden ağatın iyetin ağatın kıtta bir götürevdi. Emekene Jacob, kara Jacob. Begi aymak gen tutar kehebiten bugün ulakan edibiten an bildu gen aranatıgar otu sir jonun kağıtın ületin kamnahın baharsa elge tetimin kıtta bir köyleler südü kehebiten Alexander Mikhailovna Grigoryevanın yürüyle kümünen eşitik istigini ulakan Jacob Sujanların adıttan yağa edibiten. Almazda Kırayı'nın torta tırniki atırbıt sıkabıt sirin nurotlar iki ardılarınağı dobun tümellerge kendini arttatan sahanağın ağaya aksanağ nurotlar dılların kultura bıdın sıdıdık turar kıhalgaların üyereden turursan otu sir kolaha bolan bu sıllar ustada üleler geldi. Bütün sir araz amukların tümer sıldak sorukta yurtta mirade tümer teriyen ilelerde begi noruktugar muham soğdalak disanıbı. Ecibi ben butantay uluha saydarın tuğgar anal barayakların söda salgana kenyen künnağı okutugar kömelehe pırtınlar. Bağırabı da yaka estivet erçimin çegen çerdik dorovyonu uhun üyeni güyüste modun sanağını en ülağın salgı gücü utumlarcılar. Goroğattır. Bilgi aymak bakan olaylarım cevaplarına şirin kıtır. Selam. Bilgin narod tattallahırıda Raisa Zakharova Bırata, Mikhail Yegorov, Alexandra Mikhailovna'nı əğitdəki gəlirlər. Ütüye gelene gündü isteğiler bugün sütü için tereyağına kadar kuttan ürden okuydum. Açık bağırı kişi yana vata. Bunun olmasa Alexander Mikhailovna
иннигеттигер таным дуруганы, үлетигер сетигелери, оголоргор сеннерегер таным дуруганы баатыра, сағы седегер саас көлен ежеринен Аркадий Сербин одетигер таммақта деділер. Экономическая наука докторыга, Отуглу Ринги федеральный университет профессорыга, экономическая теория кафедратын себетсейгер. Здравствуйте, Виктор Дулавтарбек, беги, беги интеллектуальный сайт, беги радио. Onun bu eğitimine kalanlar canlar tespitlerden biri kurup yürüyekten nada. Alexander Mikhailovna Sakhtrir'den biri Ebenov'dan Tayskoryon'dan Çelistap'tan Yakutskaya kadar öğrenen spesialist olan Sayd'dan Yunan Moskova Korupkatiyan öğrenen Ülelen Emiye Arasi'de ilan Evlavleni soruyan bu beyazın oruvatan ılakanlık bilsinler bey Arasi'ye bilingen çektuğuna saydiye getiren sahabetin ulakan ediyorlar diyorlar. Ondan ilan kinapsesini ülenlen gerektiğinden andaydı okuluk teknasiye deyinen bu uluktuğ nurutlar saydiyeleri vakrostırgar ileliyle gelen emiye beygar etsandıralı beygar şuğralı emiye ulakan beysanılar. Kende yurtta мира дiyene общественное движение терьян
знаниялах, бейталах, эмбелемалах, бейта селистах, тарихтах, бейтин уротын энгедин ишвендик көрдөрөр. Уахахан уротын көрдөрбет, бейтин эвен омугун бары өттінен ишвендик сайдан ерин, ишвендик сейли бисенлер бет bir ылахан талағына кейбет болар. Оны мен тиеметі бұл бигі, бұл манны ишвет алағына жонлар бүтін ишвендик сұруян қайдары эдер ишеккей кетер тағарар күндік үлекейен барбат. Оны bir қола бұрағылықпын сөпті. Бұл 1993 жылдан уже отуттан таққа болса тегер бигі технический лицей кетері еркелілі. Вы технический лицей, Авторская Ресейва школата, олар беккіріптен бір класстан сағылан үйерінен білеген олақан бұл бейге республика өтігері болбаққа андай дүге білдер олақан технический лицей болды. Оны бұл бейге олақты жанлар, ұшыталар, әңгелері, интеллигенция где-то полностью сегодня билер дианавапын. Он беге народного учеталга специальная книга выйдут. Инновационная образовательная система. Инновационная образовательная система методика есть методика, iki metodika tüyer, süybet tüyet teknologiyatik, bütünleten sırdatan, oğular bilince iddialı intellektualda saydı, kemiger, ücret kayda yönünen sebep diyen, beyge dolakan monografiyen uğraydı bu. Bu Hakay'ın süysevlah yebileyger, ana, spesiyalda, bu iki tüyünce süybet kesilga, beyge, etekini monografiyeni tahardı. Bu monografiyani bege prezentatsiyatin texnический лицейге үйден тұрабын, ол материалын интернетті түйет жаттан таққа кейкірді. Оның кем дағаны, қанның дағаны үлені сүргөті кейін, кем дағаны ондық өтігенчандан кейін ол үлені статьяны кәлбі. Оның бұл инновационная образовательная система еттіге хүргетер әбітті яны. Оны бейеқі манна лақанның тарқатығы бұл системаны олыққа келдері үлеті көйен арбар. Тоғыз едақта сүрін бірешін ата бұл олар оғыз көлгәскәм үйерін әлдір әбеттен. Тоғыларға детство ден бұға әбеттен. Onun 5-6 yıl yerinden bitirenlere bu tabıldılar. 8 yıl yerinden bir tabıldılar. 9 yılda yerinden aktarına böyle kırabi. Mihanalar italar sıyha. Dinginen süyerenler suruğun oğa beyete terapitlerin gıtta kıharas. 9 yıl yerinden bitirdi ona o hette sahiga bitiren oskolanı. Bu kıhana bu oskolanı biter bitoğlar bari üttü vere hakirenler. Yılbalıkta Moskovska Gosdarственная университеті bitirdi. Ondan iki kıhıl diplomla. Kıhıl medalina. Medaliyalar o Sentralny Buskiremit olardan olaqsada. Saqaylitten bara o tüyerdir o medalinan etenden kıhıl diplomuttan uratı medaliyalar üttügere biter. Bilgime Sentralny Buskiremit bitiren turur. Onda kimdağını biyaqa, otçalarga medal tuğunan daşı anada bu. Onun bu tüyep doğu bütünlüğüte texnический лицейleri biter bitoğu. Atın oskolardan suğu. Onun saqa yerini ostoriyetiger yürekteğine aras buğusları biter bitondan medalinden biter bitoğularda otçak tüyep derkeyi var. Onun bu texnический лицейі мeyana var, indikatör işvendik sayındıran, bu çatı verenler bilinge intellektualnay saydı kemiger. Bu jonu по человеческим кодам üyereten. Oğa haydarın tetemel bütünlüğünü işvendik üyereten üleli texnический лицей bu var. Onun men Aleksandr Vasilyevna tuğunan şöydük sürüyaktra diyen gibi, onun bu tenigeni kırağırıktın diyen
üyelden kötü manlı geçetler bağlar etkiyen onu mekbonu bu yeri hakkından bari hitiyini bağıran turan işvey Norovya'nın işvey eğitimini indigar ettiler kuru kendi buharı konduk yuvahan barat ordemen bu kinigen evliliklerini. Ми було на 1969 сыллаға хоз факультеті үйренекі бітім. Ол үйренекі келем барамын химияға барвалламын сыл ортада тоқыдың үйрәкетті қалым. Онтан тұрманна көз ортада ұлысына таман үйліға дейін бейіттерге мен үйәға баттапта жақыны қанетті оғытаға бітті үйәқтен баластан бүкбететен тұқайға тұрды. Арай оны обрива как раз до политпросвещения генерала это по поводу 38. Он было как раз общество знаний Дедбарик, Тельтоварик. Он общество знаний Тельтоварик. Арай он накидем, гибель был Антония Паласит Барик. Антония Паласит, он был лектор циклиста дедетель. Он лектор по квартиру хотят. Он силы киреки бекрована общество знания Степана Петр Иванович Степана не готовят варят минеральную не готовят пантелине бекрована где сразу где митимияшки кандидаты а то мы кире секретарша был на Орландо хаян где порудал миньол баду хаян. Он там давайте испытательным сроком я не то мы манда эн машинка пиши машинка печатник говорят ара юридически мы хата пирас пиши машинка пилот была. Он там демона Петрович субивает демасите. Вот вообще сейчас город Петровича область это где-то машинка надо где печатник вот был моя уники вот на полностью печатать. Но сейчас печатать не делили на испытательный срок барабан общество знания уже секретарь Мосинского узнал. Он там гуляет, он там Антония Павловна лектор по партии постоянно такие лекции он рататан лечбат рататан лекции там волны. Он это помысел посадил его на саховато надо евтеригер. Антония Павловна Николай Васильевич шадна граните он по саховато идет его саховые тидели. Он оккупация была. Это компактный теперь на чужих туяли, он туя начал заводил пропагандой красивый является черяк себе на чужих чалкой сахаров Шадров Николай Васильевич, Телевизович, Матвей Иван Афанасьевич, Иван Афанасьевич, он Зверев Георгий Васильевич, он Борис Телевизович, он Григорий Людмила Спиридонович. То партия на барграмму военная а вот эта точка вон где билеты чуть выставить на час когда. Самое главное чуть выпить архив материал на чуть выпить. Ну я тут вот он на класс бить кумага на просто почему тут там хаван где он просто архив кабелем он она постоянно секретарь партии он бежать там зовут Хамилтон доходит интернет доктор он на хас запитой точка где Иван Афанасьевич будет перевести на него он хотел это вот он хотел грамотно говорить нам он именно архив кабелем как раз это без организации нации как раз юбилей постоянно форму хадать выпить был регулярно был это весело студия именно кинья тахаринен он был коронавирус похабы коронавирус попутевана ханты бились кедулябет архивтулябет тугел похабы потом он компартия кабинет архив коммунизм был мне хадать битеген меня час убран и курсата это кинья он тахату он меня кедулябет ам дойду аясан нуктара организация нации кинья полностью контекстив. Он говорит, антропология говорит, махлумахан. Анатромона, кандидатская диссертация защитила ворон Москва Текадин. Аракельпевана, народная миссия русская нет. Народная миссия я готов на того, кем девлимбет, научная медицина, хватительно. Мен кем дуя батлар. Он тому мивона ректор. Я была на балабас пива пакете.
Балабанский пивом качи бална. En когда сказать, что они где-то, en даже не владели. Когда мы говорим, как раз раз это все систему распасил союз махаба, когда работает. Он это высшая школа пресека Букасамур барте. Он институт молодежи была, он связь там он Балабанский Анатолий Павловский он как раз и это двигатель, академический институт, а он оплачивал мне сразу было, как социолог социолог был приканный уже уляки, демона, и научники, он новый тебе авы, татарставьте, он был избрался под разлюбляющий, большое спасибо. Он связь того, это министерство образования и науки, демона, он то нашиске тут этим народным дядям, он выберет его взять, он готов он я говорю, что мне тасахадой до говорения, и не засугалаки, он связь того столетия образования пути Михаиле, полярная звезда университета ордена, он обращение потом президента Якутии Николая Конона обращение где он на кровте был, он на кандидате делал это корректор, он будет корректор, он до момента конца будет действовать. Билигин тылы беребин Ефим Никитич Гавриевка Саха Республикатын бачоттар кыджаға Саха Республикатын государственный тылыспатын бачоттар ветерана Саха Республикатын доровые қарысталының үтілер үләйді. Бұра әне күттіға. Тоқтараны андайдыға білдер 200 күт. Оңда төтіға таққан Yurtta tutan, onunla ulaksayan, bu sakınar oldun, bu anlayıcı billedir diye bu Alexander Mikhailova. Bugün manlığı Mustafa olan canlara tuakta varı, terkat onu bu Andrei Vasilevsa sağlar, bu anlayıcı şu anayda, doğru yagon maksimat, Novosiyska'da kalan, bu yayın bu da demirlere, çok da olayı sürekli, benim kollarım da конечно sağırdım. İnterkatlı bir şey. İblim oğullarımın bu hınalağına takmadım bir bacak bolla. Oldu bollar. Mafiyonu var mı? Korkuşlarını da okşamını rahattım. İllerine bollarına iki kinigen vuruydu. Karyes kurdu. O kinigen bollarına anayı kinigenin bu Haka Respublikaten 100 saat dolar verdi diyen alamın ederek çattıkta onu bu vaktıka amın koyduk. Onu bu ilkis kelgenin bollağına deveye zamişlarına tuttuk bu üvemiye koyduk. O kinige mene ya verek gibi потому что bana aktakına bu diye işte kimin saham senin doğru saati getirdiği bir işten olan bu kinige mene ya verek gibi Kıdan halk kışkarın yürüdüğüne yakında gözüldüğü delgenna Sıraktan söhbetin cürü var Tüyürge doyurga kuğda var İyice kırdık bilenlerdik Yiyecanı hır buğalar emin Yırra kıyra, yırra kıyra Yırraların kıyra Kıyılan duvarın kuarmata Kımdayla da bir gezer dağma Emskar kıdır kayırata Kımdayla bir de görünce İyice kırdık
Самородок с полюса холода Наиля Хаджиевна Спицына научно-популярный кинетиктен богатарды. Ага Надежда Дубрина. Самородок из полюса холода о главном герое книги. Александра Михайловна Григорьева без преувеличения личность легендарная. Мое первое знакомство с ней произошло более 25 лет назад, как теперь не странно это звучит, в прошлом веке. К нам в отдел антропологии Института антропологии имени Николая Николаевича Миклуха-Маклая Академии наук СССР из далекого Якутска приехала энергичная, самобытная, молодая Александра и твердо заявила, что ее интересует народная медицина якутов. В то время во всем мире интенсивно развивалась классическая традиционная медицина. И к нетрадиционной народной медицине отношение было неоднозначным. Научные работы в этой области можно было пересчитать на пальцах. Чтобы не связываться с этой не вполне антропологической темой, которая к тому же была еще и медицинской, мы дипломатично старались убедить соискателя сменить тему. Основным аргументом против выдвинули наличие высшего исторического образования, а тема сложная и дополнительно требовала еще хотя бы среднего медицинского образования у будущей соискательницы. На этом сотрудники отдела антропологии расстались с якутянкой и думали, что навсегда, так как в ее далеко уже не юном возрасте поступить в медицинские учебные заведения было практически невозможно. Однако мы не знали несгибаемого якутского характера Александры Михайловны. В 1993 году она снова переступила порог нашего отдела, находящегося теперь уже в современном высотном здании Академии наук на Ленинском проспекте с дипломом об окончании медицинского училища и практически готовой диссертационной работой. Рассказ о жизни Александры Михайловны Григорьевой заслуживает отдельной, увлекательной, поучительной и полной невероятных событий книги. Это пример человека, который сам построил свою жизнь, абсолютно без никакой поддержки, исключительно своим упорством, трудом и верой в правду и справедливость. И, будучи рожденным в тундре, достиг таких высот, что ее можно назвать личностью необыкновенной. Я коснусь в предисловии книги только московского периода ее жизни, поскольку вместе со Спицыным Виктором Алексеевичем, профессором, доктором биологических наук, заведующим лабораторией экологической генетики Медико-генетического научного центра Российской академии наук, были ее неофициальными научными руководителями и больше других знакомы с личностью, жизнью и научной деятельностью Александры Михайловны. Добившись в Министерстве здравоохранения в порядке исключения персонального разрешения для сдачи экзаменов в медучилище с грудным долгожданным сыном Афанасием на руках, она столкнулась с колоссальными проблемами. Трудно даже представить себе жизнь матери с ребенком в Москве, без жилья и без прописки. В советское время любой другой человек уехал бы на родину хотя бы на год-два, пока ребенок подрастет. Любой, но только не она. Наша Александра Михайловна совершила почти невозможное, решила бороться. Поступила на вечернее отделение медицинского училища, работала, училась, в одиночку растила ребенка и не оставила свою мечту об исследованиях в области народной медицины. Собрав огромный материал по народной медицине якутов, она опубликовала в 90-м году свою первую монографию «Медико-биологические аспекты народного врачевания в Якутии». Фактически это была готовая диссертационная работа. Следующим этапом было написание автореферата по теме диссертации и сдача очень трудного экзамена по специальности антропологии.
Все наши сотрудники болели за нее, потому что сдать экзамен по биологической дисциплине очень трудно. Но и это испытание было успешно выдержано. Осенью 1993 года на диссертационном совете нашего института блестяще при единогласном голосовании была защищена кандидатская диссертация «Медико-биологический аспект народного врачевания в Якутии», в которой был введен в научный оборот новый огромный научный, практический и колоссальный архивный материал по народной медицине. Всех тогда еще удивило невероятное самообладание и спокойная уверенность диссертантки, не тени сомнений и страха перед столичной научной аудиторией. Такой встречается у нас нечасто. Более того, она окончательно покорила всех нас, спев на своем банкете очень красивую протяжную якутскую песню. Обычно диссертанты после защиты диссертации приходится действительно защищать свою работу, отвечать на все вопросы, вступать в дискуссию с очень авторитетными учеными, затрачивает колоссальное количество энергии и душевных сил, что о каком-то там пении и говорить не приходится. Научная работа привлекла внимание наших ученых, и в Академии наук была опубликована вторая монография Александры Михайловны «Народное врачевание в Якутии, 17-20 век. Москва, 96 год». Потом третья книга о постоянном форуме коренных народов мира. Канада, 2015 год. Ею опубликовано также несколько десятков печатных трудов. И в настоящее время она продолжает исследовательскую работу по избранной теме. Сейчас с президентом Международной общественной организации «Юрта Мир», город Торонто, Канада, Александрой Михайловной мы поддерживаем постоянную научную связь в работе, которая направлена на укрепление мира между народами. Григорьева постоянно находится в работе. Неравнодушие, активная позиция борца, желание помочь и улучшить жизнь людей – основные качества личности Александры Михайловны. Много сил было затрачено на открытие Музея коренных народов «Юрта Мира», которое состоялось в 2010 году в селе Кабергене Адыгейской области Республики Саха-Якутия. Это самый северный музей в Российской Федерации. Впервые Григорьева начала работу в постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов мира с 1998 года и работает там по сей день. Много сил отдает развитию спорта, но не среди физически здоровых людей. Тогда это была бы не Григорьева, а пропаганде спорта среди менее защищенных людей, инвалидов. В настоящее время Александра Михайловна является земляков северян примером того, как человек может упорным трудом добиться больших успехов в исследовательской и общественной работе. Это особенно важно для воспитания новых поколений и установления преемственности в работе постоянного форума при ООН по вопросам коренных народов мира и сохранения этносов в эволюционном единстве и многообразии человечества. Сложная, трудная, насыщенная, интересная жизнь настолько закалила Александру Михайловну, что теперь, накануне своего 70-летия, у нее энергии столько, сколько хватит на одну электростанцию, и еще немного останется. Любая несправедливость заставляет ее бросаться на помощь. Для нее не существует закрытых дверей начальников. Она по природе борец, редкостный, неутомимый, справедливый. Все люди на земле помнят и чтят мать Терезу. В книге, предложенной вашему вниманию, изложена жизнь замечательной нашей соотечественницы, которая живет по заповедям эпикурейства много и бескорыстно работает, ничего не просит для себя, только для людей, для детей. Yakutayga stüdyenler can kene kadaktan yürüyenlere görürüm.
Ülden hıdı kodu, Allah yine ilmi taksılı kısıtı o dedi. Ondan dolayı bugün bekkettiler. Kede bu saha kültüratın, saha ürün sanatın, saha siyerin tohumun sahaları adeta mıgar sürden söyledik gördüre, büllere etçer, çakçıyla dağını kıyız yurgun evet diye. Onda etekunda da gidiydi yurt temir ediyen terikte o teriyeriler meha siyaka dekandan ortakına girecekta onda kırasın kapsa pöppet öyle pöppet onda o etiyetin Allah'a gizleren kırcık tanı bu yurtta mir ediyen obsesinde terikte verin adet tanılar dertlik hamza ederim beni bildirir. Bugün vallahi da sandır önce kaldım kendi üreten kamdan hündâh kılgastık çok kaydık kapsayda ondan bir para bildiği turup bir köndürü bak hakikaten bir tane bollakına bugün sandır kapsaydıktan onda bugün canlar kapsaydıkların çakçı bildim itaattim sandıra mehayalında okta hündâh turum üretelim. Vallahi şimdi temiz güzel burada bir açtım rojun lazım mehayalamış den var. Duymadı hayat var insanlar cemaat nasıl tutayım olsun tahadır ete. Yani kuru yetebilen bekkor yanma vardır. Canı anlara döndüğü var bu canı korulduğun itisi ha. Yani veterinden alıp diye ben bu kendin ikisi niyet tahatta. O varda aklı materyallarından doğru gelmek kısmetin kurdum. Orada ondan yönettim. Üvemin rollusuyla buradan sergerde oturan mahtınavım. Ondan esanlı bir hayalında Össedan'ı otuduğun bile hamsadin Kırgası ettiğim tere onunla tümenlik ben bu benim tabii önce hafızda Doğuka'ya getirir, Oğuka'ya getirir lazım. Onunla bu bibliografiya kurtlara $100 var. O kidiye madda ben topu lazım var. O da bilin bu kompütere getirir, elektronik poşta var kimler arar. Ondaki satıyorları, kidiyeleri tam olan yakınsa en olan doğuklarında adeta dediğinlerin bilemin onunla kedi elbak omurttuğun biler oluyor. Kıravet ettiğin biler bu nokta kınayıskay ortanda atın. Onunca o kompüteri ekemiyorlar. Onlar bu min doğru popom var. Gidem itladı yargın. O mattan ulanlarından erenen duran bu yürürler suyuga can sergör tokalar belaktimin. Muzikальный әғәбдәлир Иван Барнамов. Янис Фальков. Ah
Александра Михайловна bu anlaydıqlarında yurtta mira barayı ületenince onu kendi tenge ületer. Artık Министерствотын ületerkeler Асаев Николай Негламатулович. Балар да Горохова Елена Христофоровна, Горохов Максим Исакович. Здорово. Николай Матулович, телефон на автором Ютте. Министерство артика администрацията по Юта Мира проекта Александра Михайловна Велиева. Был проект до объекта для опыта жанралака лечебница бора көледенерге он көл барча чиита варта оңолдан турат кини эмтех эли болара такасынан турат онан булура бейги ол проект бастакатнан нагитте оны таанан Мира этнокультурный центр Вябжантай улуу центрга Батагай алыда титте оны таанан бу Александра Михайловна олар бу сакырытка олар бу диетене билимда турат оны ол диетинде музейге набыланатымыт оны таанан бу Юта Мираннан бейги Вябжантай улууга не раз туристической проекты влиятельные якутия багана утман үлелен. Он формал деревне би атом булаган театр. Он туристическая маршрут Николай Анатольевич Министерство архитектуры он проект договора мне уже русский. Это был бастарик. Координатор Елена Горохова, рядом национальному Александр Михайлович Катависике. Он дой посиловда амаса бисебиже меха книгели ахтелдикте саморода скол саховада ден ахтуду. Ин книгели ахтуду мында күдік мұндық ұлы кейіне еге клиникада үләбілді кен тұттылық, оны ұлы клиникада бірге нужда бірге істеген мен Горохова Илья, оны Максим Исакович, оны администрация ректора, оны Артика Министерства культуры Николай Андреевич. Александра Михайловна Москва состояние России Александра Михайловна Канадова книге bu konferensiya vaqtlarında onu kine hol nagaradı bildiler. Onu kine Hollanda günahı programı kızdığımız budur. Министерство артикаларга тәһәбит билинтин грабаттылар. Бу юртта мира, бу Сибирь, онна Канада народтарын
emtir nimaların tenne cinçiğe ülelir. Bu teritte kolboktak nasiyalar teritlerin kıtta ısı üleler. Bu anda juta teritlerin kıtta. İki tığınca üsüldaka ayaksanlar norotlar cılgaları gantenen turur. Doktorosların buharıga kolboktak nasiya teritte Aleksandr Mikhailovna doğuşuna ületi getirenen ayaksanlar omuktar bırakların tumunan deklarasya ılanlarının hübbet öddüz Народная медицина статетна кирпите. Вячеслав Анатольевич Штуров 2000 жылларга Саха Республикатын бюджетиттен Саха ынагын көрөр жолго үләһин көрөр жаһан тахаттарбыта. Артемьев Александр Еремеевич Саха сөйүтә кагына директоры эбен батантайга Саха сөйүтүгөр ана памятник тураттарбыта. Лукин Василий Тимофеевич агроплем объединения директора 2019 жылдарға Москваға кыгынғы тыхайстылатын выставкатыгар саханақтарын кейен көрдөрөрү етіспіде. Степанов Владимир Николаевич сетим медиа салаячыта, Төрүкбай общественный территория салаячыта, Марков Олег Петрович 1994 жылдарға эбен батантайдан кин улуска горный улусыга саха ынагын агыттарбыттара. Бу үлелерге бардыгар Александр Михайловна көмөтө тирага улахан. Билеген тылы береби Николаева Диана Васильевнага, бу Чамчоева Диана Васильевнага бу тыхайстватын наугатын кандидатыгар. Александр Михайловна барақсан, әләрін кәлін дойдытуға жонын сәргетін күтті көзді, ұрықтарын өреттен, ұрықтарын оған әттен, ұрықтарын әмттен, тоқтан, үрдік айылғаттан энергиялар бұл түркі әбәк сұтантай түріт олықта білі ағаяқ саннақ дейді білді, ағаяқ саннақ дейді тұздарын білі. Бұл кені ұлыған народ представителі боларын бұзетінен бүті кені қандай бұғы білділер юрта мира ден тәрелтені қалаян олар. Бұл мәні кейін қайбат жалады. Үрді құрсын оның олына пробивной, оның кейіне шөй бартық говори кына, шөйдік та кәпсетен өп, кытанықтық та кәпсетен өп. Осайғы молодец кейдені тәркіні бұн. Мен наға бақтық бұл қоты ұлыстарынан хақа ғылғытын, хақа наған генетикатын өріндәрі. Сен бұл хамай күтігі оларыр, табахаттары, ғылғыттары, сүйі көрәтшілері күтті аптысып боламын. Бұл қоты оларыр, сақалар, әбәнлер, әбәнкелер. Хамай бұл манна олықтақ түрікі, народ майгытын көрдірілер дейіне текшін бағарым. Бұл елілер тұлғырдара, қолқулара, аны боланам кен көксілі, қағандағаны кейеға бұғағаны бағарбайдар, нар шөйдік ханы ғыйдардар. Ол елмен бұл Александр Михайловна бұл кенелер представителері боларын бұдетінен нарылына бұн. Ол елмен бүгін бұл бірмен бөлін үш жастан тұрамын. Рақтын кеме олары бұл Александр Михайловна онына ғыйдарлек. Неген аны иккен ақпыт хаған ақтудан тұрабы, иккен ақпыт түрері тұрар. Жана толен әтем шыққыт әмен маңыға мен оны бар. Александр Михайловна мұнжағар ұрыстен жау попутқа тұтамы айына кәлермен Александр Михайловнаны көрерібін, көсерібін, наға өрді, шөбәтік фиттер әбет. Жанын тұғығар нар денік
yörde kötüde kırdas hasta jönler kıcalların haşiydi ki verir göre. Ondan bugün o nakli türevde bu adı bilbedim. Anatoly Ignatьевич Baraksan Alexander Mikhailovna'nı kekemeye ağalar edecek diye bir de onu kapseder diye bir de onu bütün de kapsederlik düzbeyde. Ondan hakalı nağantumunan bu vazılığı öğretmeden praktiçeski de onun olur kinileri batıhan, kinileri kıtta altıhan, kiniler ütterin astarın öğreten bu hakalı nağın онкологияны, коронавирусу, любой yerine baştan otay emti sekretin bilemmet o formuladı koruyan Amerika Kolumbiyska Üniversitesi'nin kıtta profesörleri kıtta bilgiler talim onu bilgin sansiye olan kalan bir de var baktı kimler de gelip oldular onu öğreniyorlar onu olduğuna kendi gibi takım da o kendi gibi belaktar yukarıya takımda bir daha bu elektronlar var yani var onu bir yapıyor ondan olabildiğin o ikisi kendi gibi buraya bütün bölümün oluşacağız ki o kaydak haka unaman ete bu koronavirus kayarıyla bilgin içeceğiz kayıstalar. Ondan ученые kalem bu ayaklıkta Moskva'dan, Kalmukiyat'tan, Dagestan'dan оказывается Арабские Эмираты были бөлүктер биден Одногорбай, Двугорбай бөлүктер бүтүнө Дагестанга стационар рибуттар онкологиялар аккаса бүдөннөр онно каленler hübe meseleler onno kalenler ol bölü dütünyenler ütüralım. Onu Первый kanalda bu fotoğrafta televizörde gördürdükleri onlar ol bilgileri onlar da isterdi kalenin koyup hatta biliyorlar gerçekten olur. Onno bu Alexander Mikhailovna olsaydı işte öngötü Ulahan maktabın anıbın Alexander Mikhailovna'na onunla nikmetli böyle kötü Türk kurduk, Timir kurduk, bizler bakardık. Bilgin kuru veririz. Sakat söyleyince kalına tercih zaten kniga. Степан Евгеньевич Заровняевка. Bilimem cekayda Alexander Mikhailovna kılbekleri hatamda bugün kayışta bugün de ulakan verilakın ondan bari bilen kurduk Alexandra Mikhailovna ara ilgili bugünge dünya bugünge verilakın şeyi olarak bulu meniden var tipler bulunmakta minatton ben betan tayı katarı olakpon Terkadla bilmem hamna menemen tapitan sejibatan buyal hübasın tola. Hübasın sabah tamam kalaka ambastan. Ben betan tayu hugar sakana gardiyan institut adatlarında porday konga stafsala buranın livar betam. Ol bitala hukukunu datılıyor. Tevis tanga basa havuz söylüyorum hugar. Ben betan tayu canı sekenden katara bilmem. Karada bollar ketehamman. Bildi hamseni cerbet tabeli. Pidang Allah'ın Alexander Mikhailovna'nın bir bilim yarattan rahatta bu çarşıdağını yeterli bir indikatör terkede paragrafı bu antrenman bu fayılgatan aylarıyla çarşı ki büyütüne canı verdiğim taraftar hürde hoşu izdu hala İçerikten kadar haram canı taraftan verdiğim kadar oturur hürde hoşu izdu hala bir şey diyeceğim insanlığın kine tahattağını diyeceğim diğer hanya saharmaka nada bolada olak buha saraykere terena misalnya di video soba kita hendak dihadapkan Alexander Mikhailovna untuk karakter tak kei hebelawat tak harus bintang
Onu kurduk canım bir film kurduk bir film diye kendine anlastan Stanislav Romanovich Popov evvel kadar taparı belki birime saka söyleyeceğim varan munduka tabiri tüne gibi komayı hem bugün sürekli elde bıraktıktan kini miyaha anlastan yazılanlarca toruntaktan Alexander Mikhailov takıra ecibit ondan ya tuğuklarla ilahını bardım tuğuk barım bir yerine kabelasıca Doktor Allah alamda bir noktan olan tuğuk kale var suyun tuğukun ağayak tuğukları suyun talan ettirdim ontum bu olmaktan şartlarga bilyon nasyon Uyduk tribunatından iyiliğinden emeğini daha yollağına ağır. Ona Alexander Mikhailov Mahtanav'ın kini var olacak çelicik bu saka suyun andayında taharıga bir bastakından. Yedakından ağırdı bunu bir bastakından kini norottan takkan bu mandık norotpan, bu mandık norot nakta, sılgılar, tavalar ken andayında eğitimleri bu dilinden borostoli getelim bolan baran isi hem gittaka sütte kosu duyu. Yani sanadı bu. Onun kini bu saka suyun devolbatar atın dağına kekke yugus edibak indiki sakamız siriyasinden na spor tötte oldu, edo tuok tötte oldu. Barda kilanda kadar kişen iz duadıktan patriot olarak çağal kaydedip göster. Onunca tügenin tohanamman bugün bu Alexander Mikhailovna Belki de Türkiye'nin kendine prezentasyala, bu hüddâşi iş sanatından, iş duadından çünkü yani terbiye diğer mahtanamın. Ondan tügenden tohanan ben bu savaş yönetimi hicret bolup buyurulan bu sakanalar kadar ırat nadı olsun diyemin Alexander İlmiyem Sertiyemiyem kavatilen, bir direktör bit kavatilen, bir hüddâşi yönetimi bolanman olur da daha hospital olur bir hane bolan bu savaş yönetimi kadar giyim kurtup hitler bollar olur bir hane kalan hükümleri. Ondan tügenden tohanan hayatına böyle doğru bir çoğunlukta sanatla yapımında bu bir piyasaya olur bu ürünü soruyu bu şebile o patronin kendi benim emin istuka sana harme üleşpi ütte hame homoytullar konut kili tıllargar wanda apanasin ki program bu sultan olur milagis bu kategori bertama şiir atau tamana moda news proyekter dia bu bidang kapasitas untuk sana orbutra onanca internasional kayak rabun ondan para ejik juga bara bir juga malah mustambat dewi gerila onu katanya şöyle atar kayak mana betul Переводчик на вайбу, ты говоришь, как siapa tu itu itu jauh misalnya mengapa event macam tektan sepustutan kita nak berasa pokok saya selama macam mereka terus nak berwita jauh anda itu mungkin kita mana event macam ni bar nak terjadi ini jenis kebaruan Lokomotif terus, automotif terus, untuk customer orang baru. Event macam nak terbuat poster kiri kerja, hingga balar yang kita lagi pilih. Orang dia mahu kita caranya stafani kita kita tahu setiap kita orang satu event terus satu kita lihat berat. Jadi kita pilih kerja orang setiap kita berkorban. Jadi itu orang yang terusnya pergi ke tempat tu mana weekend, orang dia mahu segi bayar, mahu segi bayar. Ni anjing dia, orang mana kini orang tu pergi tempat anjing dia taman benda, oh mus pergi berbela mesti ada dia. Orang siapa itu ikut orang tahu nak, orang terus pasti ada program untuk dia mesti dah entah apa kerana orang jadi, bukan mesti dah program dia, even if itu dalam yang untuk orang memang dia akan berbuat berbuat. Handagi चीज के बाद वो कंडक्ट मोड में तुम्हें बैठना वो जय अगर बस तक आम दिन से है वो उधर वो हम एक भी और इसके तो लोग तो लोग मिस को सारे सीख कर दिन और कुछ कर मत जो मुझे बात आती है जब sama वो ये मेरा मतलब तो ये मेरा मतलब तो मोला भी तो वो कब जैसे एक्सपीरियंस उड़ा ना मोला कदरास itu pindah kerja, kiri ke mana, kalau orang itu pindah ke mana tu
исторический архивный данный балдар, ол архивдары бұтымды барды педик эвамды тұтықта, оның тоқтаны алғандағы бұл, оның связьта болуы именно он тәтті бұлты бұл кепейінше ұнақтар болуында антағуыстың көпірейділер бігер бұлты яқына біле қалдың ұнақтар, американдар тәгіптер қалдың ұнақтар бәйелеген көйнелері кебіттер оны тоқта қайын ұнақтар ұялар үмен ұқта келіттегі оны ұшынады жемей кебітем америка ұшынайын кебітем майкл Америка ученая, он начал деньги ученого, Популуслан наш бадмутна, кенет вот. Популуслан Арманович делал именно научно Дагестана, Дагестана, а да, ты его хотел. А вот он специально мобилу убран киньоту, он мобилу уже график дизайн подготовить, он мобилу только поставить информацию периода, по правам периода. Ini diskusi kerja kita yang dibuat, warna sekolah terman, konsekreten, institusi itu yang umum kerja orang bisnis dan institusi itu. Orang itu orang punya yang tapi berada, orang ini bibir dia, orang siapa yang kerana kerja di situ. Kaida kita Остров Тихириковка, Сахарatan потом начал балансировать воздух. Эти волны связаны с второй Камчатской экспедицией. И не могут частью присутствовать первый раз Аманды Укастахар, именно вот доктор Камчатской экспедиционной связи, Востока почтовую связь, головную тоже связь, почтовую связь начинается именно с того момента, и когда мы на первого времени Сахарин Тернер, специально, он как раз выиграет он как раз кандидатской диссертации он сегодня берет проекты, а на том он специализирует только это первая связь второй Камчатской экспедиции именно в почтовой связь, постоянная связь. Он именно Европейское общество России. Он на себя могу дать, потому что природы и интеллигентные костюмы могут быть. Пинг-понг не saya duduk di muka dulu pergi dan dah yang tinggal untuk langsung di kasih. Sekarang tu nak. Sana Saidan Tuhan Serdan Pencarian Basket dekat dari mana baru itu orang batas dia orang teman kita ini kalau bisa bicara dua mana mana itu ini cukup tenang pada ini kono bah tentu macam mana ini betul orang ke sudah terbuat itu mengenai ikhlas itu pasti Anatoly Chomshoyev idikçede bakkan radyasyon gambaran itu una sakana utin ya etin sian doktor itu kena tadi Allah juga itu kerjalah ini Onda itine normal yang kita boleh begitu kaita ada baharan diam dah toh ini Kita iwan sekarang tu nama stagi genetik iwan sekarang tu ini sekarang tu sekarang tu nama ni orang mau ini nunggu sekarang ini kita buat masa sekarang ini orang customer biasa kerja kerja yang sekarang kerja Zoiwan sekarang kerja ini sekarang sekarang Это Зоеван то на товар билебин Зоеван на баллана именно генетиката сака сөйден именно генетик ханым өрөп бите
Kini bollana bu toğun sektörlerge hüddaşıy sakanan toğunan hüddaşıy managarapi takan durur. Onun kini bu saka söylerinde güçkelilerde yakanadı zoyavanına. Bililerde. Onu top mekanika hıllarga bilgin İmende bu yuva kantini katta, Filuşon ederi katarı, Ruslan Popova katarı bari bilgi ülelerinden bu saka söyleyen kanun yönetenler anlaydı katar katarı. Bu Alisani Mekan Hamaya katta, inya kanan anlaydı ga bir saka söyleyen bu çorlottan takka sütenler telefonda ayak sanda söyleri anlaydı söyleyen katta bir saka söyleyen kanun tekne katar. Onun için tohunan hüdda şey magrafi takıbıta ikinne soruyan turallar behe sakapı söyledi kanın para kriteri kanın para toka imenle bılırgı giyana olan bu atın söylerden çobayan takarken kuru bitirdi. Ne kadar bu saka söyledi opsayından sakan ağın kana opsayından bu bılırgı öbürgelerden olan bılırgı da kanı da uğralı bakka kalbin bu beyin içer beyin beyler bılırgı katınca kalbin kana gen killer çapçalar turallar. Onun bunlarına bu şey bılırgı şeyken bu kim Vladimir Nikolaevich Bilin emekli ıksam vardı. Yine tılı yapılacaktı. Şepanı Vladimir Nikolaevich Bilin olarak bir parası dedim vardı. Munyak tahmin yang vardı. Kini kapsitan teror opsayına bu kini geldi doka kıyım kaya kastı tatakan turbuta kim yuvakan tanyan kelam manun ilihnya sete harbuta ondan turur. Kömüsküt nağar almas kıtı nağar bu sakagı söğüte kündü diyen, kıtağdan karısından sakagı söğütün diyen. Bakın eskitin bu sakagı söğüte özü olağanlık bu kanın da bolun, butuğunun da bolun sakagı söğüte ağında yuga atırığa gelen katırı. Bu lağın uçuğuna yuga kantan ingen, bu kanın yönetir ağında da bildiği ki film uçuğuna etiki hikelen iki tönçe aptalıktan iki tönçe dokatlı iki hılgılı ileri bittire. Tabağı ileri bitte, hılgılı ileri bitte, bu sakana ağına. Onun Zoya Ivanovna kiler kata bikülüyor ona. Zoya Ivanovna itu bilang ada ketegasnya bah. Anlatımda min zeyha sakal makalatını İsveç konsepte jakana yeminde bu ite kurulu ilişkin hayda kıyırdı. Onun Sivas'ta arasında baksana bugün ubutken hayda tekliyor. Koskocalar onun Sivas'ta ona yeminde toparlattı bile. Sakın diyelim işte var. Onun netinden doktor sabahları tüvetinden ada tüvetinden kanada doktor doktorun bakın vaksinasi atraf Sahara. Onun da kena. En kepsele versiyonu.
Галина Смирновна Попова, педагогическая наука кандидата, этнопедагог, культуролог. Дөрүскутта жамана хабар. Жарыкын болуна барыгына бит Степан бин дипломнигим 2 град туолак таганагын культура бөлүнүнө көтөрүлөт деген керек бияка кадактан берем биде. Ona dedi ustadan da sıkmalar edecek. Hatta daha şeyde görülüyor, haydan ilerliyor aslında. Daha sonra. Onda Alexander Mikhail'da kursan kaldı, yine de bunun ihtiyacına bak. Kini borularında bu hübbet sıl amuk heriyolar budum belediyelerinde hama hübbet. Bağın kemeri hübbet bir sılın belediye hatta yenge kurtulak bir tane borularına yine yılkalar kayıp olan olabilir. Tabii bilir. Oğlum önce hübbet kimi? Gün ikide erkek olar. İnanda bana olası yoktu. Ona dedi hama tavasta kemiger, oğlum ne kemiger de bu hakikaten canım manyak. Kulaklarını gören Kur'an bu mahallede hübbetler bir de kaykallah, muhtallah onu belediye gibi. Dibin anıtırın kollarına eti UNESCO'ya diye oğlu diye John Hakalar barını balık vassallar. Onlar isteyecek lütfenleri amay baskınları. Onu ola bin beğen bilir John'luktan mandık ehilde bile değil barıları kolla. Ağayak kınca değmeli. Illılarla duran beğenlerle tiyenler turullaharlar. Kimler diye takıntı çok olur. Elizabeth Antonina kimede? İspanya'da. Gabriela. Bara hıcırda. Ola beğende turuna. Adı bollarına Stefan Pidetmiş Papov. Ayise. Bilarak ne olur aslında bir bilakları yolu kadar otemçide bu da hayatta. İki Stefan'ın bu Alexander Çelik'le onda baraların geri kaçıyor. Hani bollarına çok olur. Müslüman etapetinde bilgiyanın iki içinde. Hem bilginin hakikaten kurması hüccetli. Ağaya fırlattı. Üst kasırlattı. Bana ne oldu? Üniversite bu ne bilekler. Bu hakikaten bir diyen eten dinamdır. Ona bollarına min bu doğanlar arasında takıballar Alexander Mikhail'da var. Website böyle yaptı. Dingin de kendini kötü siyene bir hinler bir de bilgi diye oldu verip bitim. Yine bir hinler bir de onu bollar Alexander abi mantık diye tanıyor. İte TV'nin atın 200 kişiye kadar hizmetimden de tuvaktağını bildi ben. Kimden o olukut diye ben. Bihigi hakalar törüp büt tusputundan doğuk dolu katıyım bekliyorlar bir davet. Kantan törüp de akıtın müstemek. Onu bollarına bihigi hukum buyurdan karenli narod edemeye çakçı giysin. Bağır bergenle bolar bütün hotalın navuka bihariyaga. Navuka da bolu da etkiler döndür bilenler diğinden onu bollarına ol karenli narod edem bihigi nurşalar kerelere manda bağır edildi. Olarda bihigi hukum buyurdan karenli narod edemeye hissiyat dağıtır. Olar İslam'ın kanı baharsızda bu olan bahçe ürüm türü kıncağını bihigitten bu bugün Müslüman hakalattan korunda baga hana bihigitten olayını kimine bulan tutus beğen bölümde. Hidini umattır. Onlara bulu onlara hicabı. Bu mana oğlanına bihigini törüp o kalemliğe narva diyeceğim hatta. Kuraba kalemliğe narva diyeceğim var. O kadar akıya ve en sotiye gidenler bilir. O bihigitten kolları ümidi tanım batın bilir. Min bana rahane çok ederim. Bana hidin demin ben maddan o tekrar ki naras para diyeyim de Stefano olsun bir hayal Olihim bana diye gidince hayatta kadar bihigi bu huruka bilenler yaptı. Bana ayaklarında da turunu ve bola hidde teri tolakta muhtar gibi de bitti o kongu gizledi. Kanat gibi bekletti. Bihigi bir tane biri uygulanı bir tane beraber tuttular. Bu battı. Onun cingene bollarına bu korkubu hidge ınağı ılgını ibbet tonga yiğiter artık o sokotak nolak bolar. Bihigi takalar adın kanlık dağını o bu ibbet tonga ılgın dağını nağa dağını ibbet. O tuhugar bihigini ağzı bilini yaptı. Törüp olakta konubu omuktan diyen. Olakta diyen maktar. Ini tak kebus ketanak, baru ini tak tuh, tarik jam dan yang
Александр Михайловнан ихибада тетя Шура директор тетя Шура ден наха бәтінлік чугастык ылыннарар еді. Онна наха чугайдык студенттарға, аспиранттарға барылары көмілер еді. Онна кені хаме чугайяне качествода жону біліннәтті хатыды. Хақаларын оннер еді, хақаларын білі қолбан, бәйбілер біз сигиге бағылар еді. Onun bunlardan tortugatını bilgin andi tutahımda da usuçey andi tutahımda bu hakalar billerin de hakalarını tümehinde usuçey ülkeler gibi kendi tutahımda mesela mihalana ondan sonra iyi bir istemit bile bir iyi ha marin vitaminlerden diğer problemlerden diagnostikten muhafızdan Allah'ına adda Allah'ına tavsiyelerine beraber Victor Vasilievich Barakan da Yusuf Bolla orada var hinde onun açıklık tekliflerini menjahtar sanıbıt onu yapabilir olur yaha uzarat sihirli oldu açıklık Bilgin bu tılı berebin Georgi Mikhailovich Arkiyevka ültümen üyüzünün narodun депутатыгар Сахар Республикатын народun qayıstıvatın ütөler ülöktеген